ndagushimiye wowe neza amatwi kano kanya mwatiye kumva amakuru y'imikino agezweho muri uwo mugoroba ku itariki 12 z'ukwa 8 2026. Umugoroba cyo kumva amakuru agiye atandukanye ni kano kanya tugiye kwibanda kurisha amakipe amwe hano mu Rwanda akina shampiyona ari kwitegura iyi shampiyona izatangira mu kwezi kwa 9. Hari imikino y'ishuti iri kugenda ikina igiye itandukanye. Duhera ku wa gatanu tugeze ku munsi wo ku cyumweru. Ku wa gatanu ikipe ya Gorilla yakinye n'ikipe ya Matara United. Ikipe ya Gorilla itsinda ibitego 2, Matara United. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Gorilla yakinye ikipe ya Al Ahly Madari yo mu gihugu cya Sudani, n'ubundi nayo Gorilla bayitsinda ibitego 2-0. Indi kipe yakinye umukino wa gishuti ni ikipe ya Mukura yanganyije na Bugesera 1-0. Umukino wabereye kuri stade ya Huye mu karere ka Huye, banganyije 1-0. Ikipe ya Etincelle yatsinze igitego kimwe ikipe ya Musanze ku munsi wo ku wa gatandatu. Niho uyu mukino wabaye. APR FC ku munsi wo ku wa gatandatu yatsinzwe igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Sunrise kuri stade ya Golgota. Ikipe ya APR barayitsinze rwose hakiri kare, igitego cyatsinzwe na Arteta ku munota wa 15, ariko ikipe ya APR iragishaka irakibura. APR nubwo iri muri gushaka imikino ya gishuti, ariko ntabwo ari kugaragaza urwego runaka, urwego ruri hejuru nk'ikipe izakina muri Champions League nyafurika. Urumva ko ikipe ya APR barayitsinze. Tuzi ko ikipe ya APR yatsinze Matara United igitego kimwe ku busa mu cyumweru cyashize, nubwo nabwo kitumvikanyweho, yavuga ko bari baraririye, ariko nako ikipe ya APR yarimo agenda itsindwa cyangwa itsinda ariko idakomveka abafana bayo. Kiyovu Sport yo yarakubiswe, yarandagajwe ikipe ya Al Hilal ibitego 5 ku busa. Urumva ko Kiyovu Sport ntabwo iri mu bihe byiza rwose, 5 ni ibitego byinshi cyane. Ikipe ya Marine yangaje n'ikipe ya Gasogi igitego 1-1. Ni umukino nawo warimo mu ishyaka ryinshi cyane ku bantu bawukurikiye bagiye batandukanye, nkaho umunyezamu wa Gasogi yaje kugaragaza urwego rwiza akuramo save. Uyu munyezamu yitwa Suley wakuyemo imipira igiye itandukanye y'ikipe ya Marine, rwose avuga ko ari umunyezamu nawe uri ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero byaje gusozwa n'ubundi n'ikipe ya Rayon Sport, yo yatsinze ibitego 3 ikipe ya Matara United. Rayon Sport ni ikipe itari kuvugirwamo, Rayon Sport ni ikipe yo kubita umuhisi n'umugenzi. Rayon Sport ntabwo iri kubabara ngo ni ikipe ya hehe. Rayon Sport imaze gukina imikino myinshi igiye itandukanye kandi yose iyitsinda. Rayon Sport hano rero niho yagaragaje imyenda bagomba kuzambara muri iyi shampiyona igiye gutangira mu kwezi kwa 9. Rayon Sport rero ni ibitego byatsinzwe na Boris na Eritatu ndetse na Muhoza Daniel, aho ikipe ya Rayon Sport yari yabanjemo ikipe ya kabiri cyangwa se Haringingo Francis atanga umwanya ku bandi bakinnyi batari basanzwe babanzamo muri iyi mikino igiye itandukanye. Umva ko rero ikipe ya Rayon Sport yakoze neza, yatsinze ibitego 3 rwose, cyane cyane umukinnyi Eritatu na Muhoza Daniel bari kwigaragaza ikipe ya Rayon Sport cyane mu buryo bugiye butandukanye. Umva ko rero ni ibintu byari byiza hari kuri stade, aho ku cyumweru abafana benshi ku byishimo barayimenyereye. Rayon Sport imera gukora ibintu bidasanzwe. Uyu munsi ku wa mbere ku isaha 12 ikipe ya APR yaza gukina n'ikipe ya Emelec. Ahangaha naho ni ibintu biza kuba byiza kuko ikipe ya APR igomba kwitondera n'ikipe yo hanze kugira ngo nayo igumye kwitegura imikino igiye itandukanye. Nubwo no gukina yagiye bamwe U10 mu cyumweru gishize ku makipe yo mu Rwanda agiye gutangira shampiyona ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 2026. Umva ko na iminsi mike cyane isigaye
imbere. N'undi tubijyaniranye, Ferwafa yavuze yuko igomba gusohora features cyangwa se uburyo cy'amakipe azahura muri iyi Beka Pro League izatangira mu kwezi kwa 9. Hari amakipe agiye atandukanye agomba kwitabira iyi shampiyona y'u Rwanda. Twavuga ngo Al Hilal, Emelec, Amagaju, APR, AS Kigali, Bugesera, Etincelle, Etoile de l'Est, Rayon Sport, Gasogi United, Gicumbi, Gorilla, Kiyovu Sport, Marine, Mukura, akazamo Musanze, akazamo Polisi ndetse na Sunrise. Umva ko ni amakipe yose yiteguye neza cyane kugira ngo abashe kuba yazitabira neza, kuko yabonye ko irimo ikina imikino ya gishuti igiye itandukanye. Iyi rero Ferwafa iri kuvuga yuko hari amakipe, uko ishapiro zahura amakipe 16, amakipe 18 yamaze kubona club licensing. Ahangaha club licensing ni icyangombwa cyemerera ikipe ikina shampiyona kugira ngo ikine shampiyona ya hano mu Rwanda. Umva ko amakipe 18 yarayabonye, ariko bavuga yuko yafatiwe ibihano. Nk'ikipe ya Kiyovu Sport, iyi ngiyo nubwo afatiwe ibihano n'uburyo ifite ibirego byinshi, harimo itagihemba abakinnyi neza, itagihemba abatoza neza, aha niho afatiwe ibihano. Indi kipe ni Etincelle, yo yafatiwe ibihano kubera ko itari ifite ikipe y'abana cyangwa se ikipe itarakinye y'abana batoya muri zino shampiyona zabaye hasi, kuko ikipe ngo ifite indi kipe cyangwa se academical. Iyi Etincelle ntabwo yabikurikije, ariko amakipe yo 16 yabonye club licensing, yari yandikishije features zigomba gusohoka vuba cyane mu masaha makeya. No mu mugoroba ushobora kubona bisohotse, ngo tuzakora ikiganiro mu cyanyuma aya makuru yasohotse, tubonye ko amakipe azagenda ahura. Ariko amenshi batavuga ati Rayon APR zatombora, aya makipe zabanza tuzagenda tubikurikira cyane. Tugarutse muri basket, twari twabonye mu bagabo no mu bagore ko amakipe agomba guhura akibonamo igomba kujya final cyangwa se igomba kuhatanira umwanya wa 3. Byasabye rero ko hakinwa game 5 kuri buri kipe kugira ngo turebe ikipe ijya final, ko byananiranye. Ikipe ya APR yatsinze ikipe ya RSSB Tiger amanota 105 kuri 78. Umva ko ikipe ya APR ifite imikino 3 kuri 2 ya RSSB Tiger. Leg yo yatsinzwe na Patriot amanota 43 kuri 79. Umva ko ikipe ya Patriot nayo ifite imikino 3, APR Leg yo ifite imikino 2. Bisobanuye iki? Ikipe ya APR izahura finale na Patriot, no bazahura finale. Noneho RSSB Tiger n'ikipe ya Leg batanira umwanya wa 3. Ndumva ari aho ngo mu bagabo. Mu bagore hoho Hopes yatsinze ikipe ya Kempla amanota 32 kuri 60. Ikipe ya APR y'abagore iza gutsindwa n'ikipe ya Leg amanota 43 kuri 76. Umva ko finale muri basket izahuza ikipe ya Hopes ndetse n'ikipe ya Leg. Noneho APR na Kempla bahure batanira umwanya wa 3. Umva ko muri basket iyi weekend byari biryoshye, byari byiza cyane rwose, mu buryo byari bimeze neza. Tugiye muri FEASA, ahangaha imabera mu gihugu cya Tanzania mu gace ka Morogoro, niho iyi FEASA ihuza ibigo by'amashuri biturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hano
iyi feyasa yatangiye ku munsi w'ejo ku itariki ya 16 itangirwa na Minisitiri w'uburezi mu gihugu cya Tanzania, aho u Rwanda rwajyanye cyangwa se abakinnyi bagiye gukina ari abakinnyi barenga 243 mu byiciro bigiye bitandukanye. Hari football, hari basket, hari volleyball, hari athleticism, ni ibice bigiye bitandukanye. Aha rero ikipe cyangwa se ikigo cya gihagarara u Rwanda muri football ikigo cya Sejefuka hariya Kigarama cyatsinzwe n'ikigo cya Saint Mary Kidendo cyo muri Tanzania igitego kimwe ku busa. Ubwo cyane tubabwira indi mikino uko uzagenda ikurikirana hano kuri Damascene TV show, tuzagenda dukurikirana iyi feyasa iri kubera mu gihugu cya Tanzania. Tudatinze rero, reka turebe ku munsi w'ejo ku cyumweru ku isaha saa 10 hatangiye umukino aho ikipe Arsenal n'ikipe ya Man City. Aha ni muri Community Shield, aha ni igikombe cyangwa se bakinira gihuza ikipe yatwaye shampiyona n'ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu. Aha rero ikipe Arsenal yo yakubise ikipe ya Man City byihuse isuzuguye rwose. Ikipe Arsenal igaragaza urundi rwego ko igikomeye cyane. Ahangaha abatsinze ibitego ku ruhande rwa Arsenal ku munota wa mbere, Karifian yatsinze igitego cyiza cyihuse kuri pass bari bagitanga, umupira ugitangira ahita atsinda igitego. Cavent ku munota 28 nawe yatsinze igitego, ndetse na Odegaard ku munota 48 nayo atsinda igitego cya gatatu. Ikipe Arsenal iragitwara cyane. Arteta ari mu biganza byiza, Arteta arimo aratsinda. Titwavuga ko ikipe Arsenal n'ikipe ya Rayon Sport mu Rwanda bari gukora ibintu byiza bigiye bitandukanye, ariko nibyo abenshi usanga abafana ikipe ya Arsenal usanga ari nabo bafana ikipe ya Rayon Sport. Abenshi mu Rwanda niko bimeze cyane. Twihuse muri Espagne ho shampiyona yabo yaratangiye. Villarreal yanganyije ibitego 2 na Racing. Noneho Espanyol itsinda ibitego 3 ikipe ya Levante. Uyu munsi rero ku munsi wa mbere ikipe ya Deportivo irakina n'ikipe ya Elche. Uyu munsi ni umukino uza kuba uryoshye cyane. Shampiyona yo igihugu cya Espagne yo yamaze gutangira, yatangiye ku munsi wo kuwa gatandatu. Mu Bufaransa ho bakinaga n'ubundi igikombe navuga gihuza ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu ndetse n'atwaye shampiyona. Ikipe ya Rennes n'ikipe ya Paris Saint-Germain niho byakeniye. Ikipe ya Rennes itsinda Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa. Ni ibintu bitari byoroshye. Ikipe ya Paris Saint-Germain yongera kubura iki. Ndumva indi nkuru isoza nuko Cristiano Ronaldo ni umunyabigwi, ni umugabo yakoze ibintu bigiye bitandukanye. Tuvuze ko yagiye akora ibitangaza, tuvuze ko yavugishije benshi, yatsinze ibitego byinshi, yakoze mu rwego bugiye butandukanye kugira ngo yigaragaze. Ubu yavuze ko uyu mwaka ari wa nyuma ari muri umupira w'amaguru. Uyu mwaka nurangira agomba kuzahita asoza kariyeri ye akigira mu bindi bigiye bitandukanye. Ntacyo bitwaye ko uyu Cristiano Ronaldo afite byinshi yagezeho, afite amafaranga, afite ibikorwa bigiye bitandukanye, agomba kujya mu mirimo igiye itandukanye akajya kwirira amafaranga yiwe. Ndumva ari amakuru yagezweho muri uyu mugoroba hano kuri Damascene TV show. Abantu bashyashya mukore subscribe, mukore share kugira ngo tujye dukurikira ibiganiro bindi bigiye bitandukanye. Ndumva ari amakuru yagezweho muri uyu mugoroba, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Tuze gusubira muri video zo gukurikiraho. Ciao ciao.